Nas nav dilovan gever, nav û paşnavê rast dîlan ölmez. Cih û dîroka ji dayîkbûyînê 1994 gever. Cih û dîroka şehadetê 13 meha cotmehê 2019. Naskirina me şehit dilovan dema hamle bagîra Cîzerê merhele wî dawî da me ev dime naskir. Destpêkê de ez li wir bûm. Piştre jî evvela şehit dilovan hatin herêmê. Bi vî şeklî me ev dim naskir. Pengava dawî ya bêjin rizgarkirina devera dawî ya got di destê Daişê de mabû li Roja Avayê Kurdistanê li Bakurê Sûriye ew jî li Baxozê bû. Di dema wê pengavê de got şansekî yê wilo hebû got em her du li wê derê bi hev re wekî gelek hevalên xwe yên din yên rojnamevan di nava wê pengavê de ciyê xwe bigirin. برای من پر لبه ما بود یعنی ما هفته ناس کردیم ما 2016 بود حمله ما مجیدم ما هفته ناس کرد کاری که ما به هفته کردی حمله ما مجید حمله راقی طبقه سالان به هفته کار دکرد کاری ماجی مرگی بود سر شهیدان بود ده تا ورد چو یعنی حوالی که ورقاس ما پرجی حس کردیم دو از کچه وامه من نظام تو یعنی حوال مدبو واش گندش حالنجی کچامه جمع داره مملت را جوارگات گل کوبانه سالان مهرمان براستیش بای حوال دلوان گفر دسته که برای منحاته گو حوال رگاندنی نه خوازن کو دایکامن پرورده زمان کردی بدوان یعنی او آنفیر زمان کردی بکه دایکامن گو تمام امه بیچن پرورده بدنوان شو حوال نیه بجنه چونه وی داریم حوال دلوان ناس کر یعنی وی بری همیان ها تقواب مدانه ناس کرن و یعنی 2 ساعت هم به هفرمان محبدو ناس کر که بری وی 10 سال هم به هفرمانه و صحبت خوش مرا کرن و هرتم دیکنیا وک کوش بری ده محبدو ناس کرنن و محبدو ناس کریه Navê hêviye lêgerên rêvî lê dicivin navê van nûberderin heqetiye. Çîroka rêviyekî vêrek ku lê Kobanê ji bo evînekî bi berxwedanî ve dixemilê ve dibe rêviya rêhevala dilgerm dilovan gever. Şo taybetmendiyekî şehit dilovan awilo hebû got her rûken bû yani her tevî belkî carna bi rojan 3-4 rojan di nava em bêjin qewetê operasyonê de dima belkî li wê derê çiqas demekî dima jî lê dîsa jî her em bêjin westan yan jî em bêjin dûrî armanca xwe ya ji wê derê goşboyî wêna çûyî em bêjin bandora xwe lê bike yan jî wî tiştî li yê derdora xwe re bide xuyakirin belkî tiştekî got pir kêm di şehit dilovan de dihate dîtin wekî got me got her dem ew rûkenî hevalê wê bû her rûken bû her û her moral dida derdorê. Naskirina me destpêkê tiştekî bala min kişan mesela jinekî xwe de biryar bû ama her tişt qabûl nedikir têkoşîn dikir taybet keseyetekî jina azad yani tekoşînek wî di keseyeta wî de hebû. Mesela tişek herî zêde bala min kişan destpêkê de ew bû. Ma kar û xebatê ragandinê de jî sürecê xwe perwerde pir zû derbas kir. Dema perwerde dîdî pir zû fêr dibû. Dema fêr dibû pir zû dixist pratikê. Dema dixist pratikê jî xwilkandin ava dikir. Yani xwaseriye xwe jî dixist vê karê, xwilkariya kar pêş dixist. Hevalekî heman demê de çawa tamam hem xwe navê şer de pijandî bû
hem karı ragahandine bikra hem jî alê jiyanî pir zêde hebû. Mesela pir caran karı ragandine ji bo mirov xwe pêş bixe pêwîst e pir zamana xwe bide, pir demê xwe bide. Ama heval dilovan de hîn bêhtir demê xwe dide jiyanê. Ji xwe jî hevala dilovan wisa pir ew bû, pir vekirî bû, pir xwezayî bû. Her roj dayikam diçûye perwerde dida wan ez wisa kêfam ji hevala rehat e ez bihar dayika xwe re diçûm. Ez wê derê bûm piştî wê hevala dilovan jî dihate ew bi hevala re dihatine malê me em diçûne gel wan wisa yani pir têkiliyê me bi hev re çêbû. Yani hevala dilovan ça bû qet xwe aciz nedikir û hevala çiyê dixwast nedigote na. Yani her tim gotina belî di dilê de bû, her tim ken serçaveyê bû. Wisa bûyî kenê xwe moral dida hevala hemiyan. Hevala derdorayê jî hemû bi hevala dilovan kêfxweş dibûn. Lal têne ziman, çavên taretî bi ronahî destşat dibin û guh bi destanên efsaneyan dibîsin. Ji ber qehremaniyê jinên Kurdistanî, heval dilovan jî jinek azveriya dilê xwe ji Zagrosan, Cilo û Çarçelleyan digire. Yani tê bîra me carna belkî ji saetên sibehê belkî heta ber bi êvarê ve gom diçûn kar em li wê derê lê dîsî ji piştî gom vedgeriyan belkî heta wextê derengiyan jî heta derengiya şevê dîsa jî her em bêjin şey dilovan di nava hevalên xwe de bû, di nava mehemiya de her diçû dihat, her bi sohbeta xwe ya xweş, bi çîrokên xwe yên xweş her di nava wêna diçû û dihat û her diçû cem kîjan hevalê jiyan cem kîjan kesek got li wê derê her ew moral didaye, her ew coş didaye û mirov dikare bibêje got qudretekî wê ya wilo hebû got çiqas belkî xemgîn ba jiyama dema te û bidîta hem coşa wêna ya jiyanî hem em bêjin xwesteka wê ya kar ew te tiştê xwe ji bîr dikir. Yani gelek cara me dî meselen bi ısrar şey dilovan dixwast got biçe gurevên taybet yê got belkî gelek kes nekarî bû biçwaye. Bi rojan wekî goma got li wê derê dikarî bû li cebhê bima, di nava xebatê bima, di nava wê westanê de bima lê tu pirsgirêk ji bo wê tune bû got ew were kirin. Taybetmendiya şehîd dilovan em dikarin bêjin hatina wî a rojava dema berxwedana Kobanî da û yani dîroka destpêka êdî tunebûna Daişê da hatin rojava û dawiya Daişê da jî cî xwe bû. Yani dîroka em bêjin jiyana hevala dilovan a tekoşîna wê yani li hemberê zulm û zordariya Daişê wekî dîroka wî bû. Mesela tiştekî balam kişand ew bû do jî yani şervanekî bû. Mesela gelek caran di ragandinê da hevalê me hema kamera digirin destê xwe hema vedigerin wekî nûçeganekî, wekî rojnamegerekî êdî keseyetê guluk tê. Ama şehîd dilovan da ew pir zêde pêş nedike. Yani destpêkê de şervan bû piştre jî karê raganirê dikir. Heval dilovan rê çareseriya tekoşîna xwe aliye işte pêwîstiya hevala xwe kar bîne pêkdanî ji bo mesela pir rehet tevdigeriya. Pir rehet tevdigeriya û ji bo hevala xwe re bibe bersiv, ji bo hevala xwe re bibe yek. Ji bo mesela dema heval dilovan dibêjin mesela ten aliye meslekî de aliye kar û xebat de nayê bîre me. Hîn bêhtir mesela aliyê jiyanî me bi hev re jiyan kirî dema me re danistandinekî ava kirî dema em bi hev re me bawer kir em bi hev re kar ser dixin, em bi hev re jiyan ser dixin, em bi hev re tekoşînekî ser dixin.
ve hissi işte ve dida diyar kırın. De hava dilovan ateş tek serdi xist. Yani o hemen deme de rengi jiyan olsa juda juda te pera jiyan dikir te pera his dikir mesela iro per juda sibi hava dilovan rapor juda be. Dev garandır ki per juda te jiyan biki. دبلا دل چروکا کچا لهنگ آبگیورا دسادان لهنگین قهرمانان چاوی لیکرینی را مالوانی بکن. کچا زاگروسان کو به آزوریا چای رسن و تکوشینا آزادی حمز دکر ده سال 2014 ده جبو کوبانی برخودر و جبو روژاوی ولات خواه ده کواره و کولان به کولان چپر به چپر ده کوبانی ده شردکه. Yani her dem her peştacı xudiki gel şervanan bu belki şervanek bu gel şervanan bu carekeci birindar bu tema hamleyda bir demeci mesela henek havalandı Paris bu got işte ne peş işte bir deme gerek ne çuna peş ve bir yarek ulu girdi bu yani gore fermandariye mece hareketlik ama şey dilavan ne kadar bugün henek düşü peş bir de birindardı be işte birindardı be gerek hani henek tedavi bibini ama nasekini disavedi gerite hamleyi yani dınav hevalanda dınav tekoşineda taybet cephe hem de karmacın derman eki bu hem o derman eki Peki hem de fiziki bu bedeni bu hem de milli ideoloji de bu. Xud nab cephe davadıdır. Taybetmendi ekibi bu bu. Damacı cephe durduk ki o kiliyin behempa hem de doğan damanda dama kuttu bu ne ki moralevi heyecan abi picek diket. Ama dama diket nav bir revşi nav van kili anda yani ama zildi bu. Yani taybetmendi ekibi bu. Biraz da havalı ekibi bu. Pero şu hamla bağız o mesele ki tamam havnedi telefoncu qut bugul dare am per sar fikram tale mala daha da makaşa tarwardi amne ki amdaban madbu mana qahin he nachiya mabu balki yon jve dare che buzla nachiya پشتی ملا داد گو مالور که چه تا دی امنه کی تمام دبون یعنی هم کیف خوش دبون مگویان هیل واداره پشتی وی کو حمله گرس بی دست بیکر هات نهی ما هات ده هات ما واداره هفته دی خاطر جیج ما خواست خاطری که یعنی می گرام بو حمله گرس بی بعدی خاطر جیج ما خواست درکت تواله خود درکت نو ده ولامو پشت را مگاری فرتلیا و چه نهری وقاز شهید کردم به الله وسخه مراکی رسمی مجی جمع خالمال به در اخیلی گرام بو بیرا منی که گریانجی از زاری و تاب و چرا تشوره ولی اشتیالی ما بیجا شخوا وکی کوانزان که شهر چه بو سال 2019 ده شهر سرکانی و گریسپی دست بکر ترکا ایدیشی مکر وەکو هەوڵت لۆڤان خواستە و تەبلی پێنگە وەرزگارکردنێ ببە ئێوار بوو هاتە گۆتە ئەزێ بچمە شەر یعنی ئەزێ بچمە ئالیکاریە هەوڵە شەر بکەم نازم هاتیە ئەو گوتنە خاتر خواست و یعنی وسا کەنیا و کێف دکرد وەک و مۆرال ددا دەردۆرە خۆ هەمیاژی Rehava dilovan pişti demek ki tevli karî ragahandinê dibe û diriya heqetî de her keliyên qehremaniyê rehevalên xwe digire. Ji bo qehremaniyê rehevalên xwe bi cîhanê re ragihîne di hemû şert û mercên zehmet de bi hezkirinekî mezin li pey rastiyan dibaze û di her fersendî de bi hêviyekî mezin digot em ê dîrok binivîsînin. Hemu şeyden taybet şura şerojava
şeydin hem şoreşi bir tinin le hem sozakla mı dubare dikin hem bir tek başını hem bir gecin serkeptiri hem bir gecin safleri. Belki tişteki go زیادتر از ببیجم تنه به بلکه تشکی کیم به تشک گو بلکه مروف کاری به ببیج او به وکی حوالی که میه روش دموان او دوام کردن به خابات دوام اصرارا د روناهی کردن ریا گو شیدلو وان تیده مشیا دوام کردن ویریه خواسته کن شیدلو وان یه نیوجومایی دوام بکن روکنیا شیدلو وان یا هر و هر لسر وی بو بلکه هر و هر کاربن وی نی در بخن وی نی پار و بکن وی نی بلاف بکن هم جبوی خلکن و دبری هم جبوی زاروکن کرد جبوی زاروکن روش آوا تباهی زاروکن کرد او د انجام ده او تکوشینا گوهاتی دست بکرن او ور دوام کرد. ام جوک اندام راگاندن یپیجه ناستمه که اول دلوان سازی راگاندن یپیجه ده اول کریبو ام پایری و ده بچین ادی جبو ما خط هین دهاش و کریه هین دها نت زلاله ام چهار بگرین جبکو اول دلوان میراثی کی ناستمه که اشته جمره ام تکوشین خوا ببره بلندتر بکن. د دستک خود چک د دست خوی آدن دجی به کامره آخوا مشا خوی شورشگری جیان کر لکوبانی حیاده رزوری و گری سپی ناوی رویتی حقیقتیه ری هوادلوان گور دما دولتا ترکا دا گیر کر و چتین وی د جوتمه سال 2019 ده بری خوادا گری سپی ری هوادلوان جی وکه همو جاران به چک و کامره آخوا د چه گری سپی و به سکن خویا تکوشر لبر خواده ده سرفرازیه که بیداوی تولی کاروانن پاکراوانن برخودرن رومتی ده به